Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban, teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usumbut midrang ba ka jela ba Preston dan song. Hagakat projek uya yong arah jarak pun riu lebu mau nongrim nagbenta ki hindriutli ki kampen roy hapo katanan PWD, PHE, Tourism Sports, naloki wegi basyongdor, baro, hado, shispa nyo poklor tingka. Kini ki hindriutli ki kampen roy ki kentop, ka jimplipat ba, ya ke UN Road, pedan mukim, sopo muka beng, bat kedok kuliah, kebajurong Upway Point arspa 90 kilometer ya ke Balamang Pisa hapo ke State Road Fund jong usnam arah jar posan arah jar punriu ha ke jilut ke bokot chispa klur tingka ka jimpli ke YGR Water Supply Scheme hapo ke Jal Jeevan Mission ha ke jilut ke bokot lepusan hajar kendai spa lepunyo klur dino ke Children Park ha ke shnong YGR ke Blatay ha ke jilut ke bokot ar klur tingka Haga ni kesengi ubak dan song mula pelipat baru yaki arli ki jaka penyengkali hajan ke Multi Sports Complex YGR na ke benta ke National Games ya ke Blashna lingba ke District Mineral Fund ha ke dor Prabkundai Point Arpolak kat baki arli kampen roy ki belabu mau nongrim kilong ban penyeng yaki Floodlight ha Multi Sports Complex YGR Belamang Pisah ha ke dor Pra Point kene pusau klur bat ke jeng maramat thamma yaki surok Hapo ke Central Roads Infrastructure Fund na kebenta usnem arajar pusan arajar punriu. Hapo Jowai Central Division Jowai but Jowai South Division hakador Arpo Point kendai puar klur. Yo ba Preston la sendran lang da usumbut midrang ba ubderu MLE kathan uba snya phalang dhar ringkat ke jinon lang menteri ke sarkar jelau ba waila miki shela ki MLE bikin thop yo ba coming one omban ke kong Santa Mary shela uba Nujor ki sungo ba Gabriel Walang ba Ulan Singh Sun ba Arman ba Lamre Commissioner Secretary ka Sarkar Zilla Vijay Kumar CM ka GHADC ba Thombor Shiwat logi MDC ka GHADC ba KHADC ki officer ba ki pad ba This tetap kita wah macam senang gitu no. Clap your hands, please. Next is YGR Water Supply Scheme under JJM, 35.97 crore. Next, development work at YGR construction of Children's Park, 2 crore. Next, construction of National Games parking 2 numbers, 89.20 lakhs. Next, we will lay foundation stone for projects, construction of and improvement of roads under CRIF, 20.92 crore. Next, lighting system, 8.94 crore. First of all, I would like to place it on record that the function we are having today has completely surpassed the functions I had right from 2003 till today. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plates. Let these plates goes down to the history not only of YGR, not only of West and East Jaintia Hills,
but it should also be entered in the history of Meghalaya. Idei di Badon Bok hadu kata-kata Kamtam kadike konstituensi jong pi bapila krit ya kanike record kabangam 4 Jumat haka political career zona ngai kublai kertan haka nika sni haka nika kor bat ngasngo bangadeiru ban ai kacing garok kabapaka yai masngo bahalang daha u MLE jong ka konstituensi bat jong ka han jantia barokowe ubriu ubasen pang ubriu batrei sitom ban wanra bat ban syakri ya kanika than bat ya kejela jong ni dia don lang ru angni umawaila usamla ubalai minister Badan Burom jong ka sorka ke jong ni bat kumju ngatrai ngelakrit record ya kejingnya bun ba kini kinong nikmat Badan Burom jong ni ki parolok MLE bat kumju ru ya ki parolok MDC ikong runa ibawan poi kenang akan dikerjakan nanti nakasil Autonomous District Council baka tim kijong iba kom UCM jong Kajanti Hills Autonomous District Council ima Koming ima Nujor ima Gabriel iba Sun ikong Santa uba Dilamari kibe don lang ban pendon burom ya kenikasi. Let me once again place it on record the presence of the Commissioner Secretary of the government, Dr. Vijay Kumar. Let me just tell you, friends, I think he is the only IAS officer who hardly sleeps, not in a day, in a month, who hardly closes his eyes. Vijay, I would like to tell you that the government and also people of the state are so thankful to you. And please keep it up. Let me tell you one thing, friends. A person like him, I think you will not get in this world, in the universe. Morning, he will leave Shillong. He'll go and attend 2-3 meetings in Delhi, and then he'll come back to Shillong. The same day, within 24 hours. That is the quality where we need in the state of Meghalaya. We also have here the district officers or SP, a team of our police officers, the district heads of different departments. Thank you so much for being with us today. Kiperlok baik ngatrai ngelayo ia kejingkren na kibabun kinongkren kabanga ngakwa bankren na kaningapur kolong satang kendia bat kata kolong ba hapo kajigelam jong ukonat sangma prasnen tam wisakri nadu uarjar khatra nganjatu yapi kajing kela ngilayo i hakeleng saudong
jong ke jelam ikelaj. Umas ngau bha, umawailat ula debetu, ya ki project, ki program, ki baper ki bania. Bat ngamla ban plek. Ar hajar khatra hadu ar hajar atulai. Teng ia jauh umat. Ia du tia ia du den. Jia sakatu ke kelam. Kalong ke AKA kabangim la su ban sien pang kong kibri. Henry kajing kajong ugle. Nong bu nong tau. Ngilong kum ni kumagilong mentah. Daytang na kata-kata. Ngasngau tenat sibun habang apai ya kate-katen kapala dep bangilala ban pendet ya kitiku project di badon kam hadu kata-kata hante soslo kawai katu ke hotel ka bas new tam ka bajabo tam ka bagi on ka kru buru hotel bat pilet hang tu mentas ngau kumarung hadelhi kabaar hang thi Hajel Road ka Marriott Hotel ki meetings ki baper ki VVIP nang te na Delhi abatiwan iju pelong ya ki meetings ki jongi hakini ki ateli ki 5-star hotel kalong ka burom bat kalong ruk kajing kerku ka bakrao kajing ni nakata kalong don bon ki kun sama jong ni ki bala specialize lani ki bala alek training hakeleng saudong jong kari India hakriadei bat ka hospitality hakriadei bat kini ki line hotel ki one pai na kita ki ri ki jaka ki state bat menta nas ngau bahaban pentip ya pi ki trei hakite ki arteli ki hotel ngatrai ngam ong ba pinget ya na ngau bahab pulut tang sikenta kenta lek di siang te video ya ki jing shisha baki khud samla jami da kabin sim ka bakmen kidon ban syakri ha kite ki jaka kabaha hapo lakajong kajela nanta shu ka sorkar ka don ke jimur ban sen shu sabun teli ki bakum kite ki jaka bon teliki MOU ke banging laya sign bat nganget skem kendiat teliki senen nang ni salai bat sau teli ki 5-star hotel ngin yo hante haslong bat kumju ru syakipot saudong ki bakham jingai jong ga sochlo ban ngaget skem la dang yo ban sedang la ni ban pendet ye kita ke projek daki hajangut ki kun samla jomi kin yo ye ki kam kita daki hajangut ki kun samla jomi ki batrei hakleng saudong jogari India hakta kapor kin wan pai ban syakri halaka jong kari bat kecela kabai kejomi let's say don napden jong pi ki kmi ki pa ki baki kun jong pi ki dam don mentah ke jing puli hakeleng saudong jong kari India let's say hakbedei bat ka hotel management bat kiwai ngakermen scam
bat ngangets kem ba piru pikir mens kem basak tang katu kat ditilikis den kikun jong pi anda kila det ya ke jakala ni ke jin training ka bakia kinwan siapo kajelang ban syakri hakibakum kini ki hotel ki ban penpauna ya kejelang kaba i kejongmi hakawai kesni ngadang ya ke press conference ngadang keren ya ki press ngong idon kam ban ya husia idon kam ya kata ke jin persya kam lele ni pediang snoba tambah bi persya snoba ngini ya keren na kami ngini penbek mano babiang dan babiang ngini dai tagi priu wat ong boba prosto na ruba snoba ubdan su ke jin kumbakalang iya don tambah kasyom ke jin keren bang ini penbek bat na ong ye pidon ki ba ong ye ni ba kasorka MDA 1 and 2 katulot palat bantek lakam ya kalon ora bon ki ba ong umta ba balik pimle na umta balik pimle be pimle ta ngan tu ya pi UCM mga ba ubas no ba nyong ni de banlong ki ba jai jai ni de ki nong yalam ngin pediang banyak rek bat ni kuah ba kipat ba jong ke jela jong ikin da snoto da ka basyai kada habengi le ya kanu kanu ka haduk mentang yo i kidon ki samla ki Green Tech Foundation haduk mentah kita beten dia bijinya ki ngamla bangkan bat ngimla ruban penbor hanrei nakalian joka sorka kabangi don ban op ngaya repeat kajin kang jongi kapli nakamenta begini keren nama mentah mi sekiwai-kiwai kiji genok ke balai pujat ke balai poske ban ong bak asorkar imat kamut bande ya ke jakah kaputa ngam ya tu ya pi katu ke projek kebejia mentah barok kreatif lo kadai hak jakah sorkar tenrei lada don kanu ke jingput ka jingwit ngilong ki baploy ban pensyai ka MOU mde ni sign rate MOU ka don na po website tu ki kendon tik patik gilado banga ong ya pi ba ya ki kot kisla kakum gajuk mentah khap tambe ngin namla ban ya lakai dengan kuat ban kot hak ni ka puak ya barok ki nong som snong joga di jela ko ni tongin ye treya gipek namne sakatu kene tuligisnen baka megala jongi ka slong jongi kande ka wei na ka jela ka baki toris om tang na po rin dia renda kelen saudong ka putri kin banwan ban pelut yaki holidays ki jongki hamne hapo kejela mekla jongi kumala keren jong mas ngobha nio i menta markba kide ki development nilayo i kita ki development ki bangi la pen i bat ni dan sanot banang yai penklan susu tenrei lada donno kinong pensutu bakla ngaso ban ong kakam hakajaka begin lep shisnen lani arsnen kan bam ya kapo
ko kinong snong ba i jong ka Jante Hills Borokwe kabanga ngasno tenat habang apoy hakadega district hapo kathan area Jante Hills Borokwe kawai kabangi itna kolong ba mju kamdon ko kajing wok ya kabamut ban penkelon yobri haba piawo nak mentabante nak kata-kata katut karoi kapa hamni bat hapo ka Jante Hills Borokwe namar ban nado kinong yalam snong ki wahe snong ki doloi ki nok patba nok snong ki snow tu ya ka jing koridor ka development ka baka sorkar ka plan baka temu bangle te kumta kasro ban ong bat ban kerpat ru yang i baro tongin ya trailang rengkat bat ka sorkar bat ka juk kapor kalapoi ba kumba ong maneo u komisioner sekretari Dr. Vijay ka sorkar bunse ka kwa banyale partnership piong yakinu project ni kwa banyale partnership ka sorkar bat kinong song bat ka community ni kwa banya trade rengkat bat tentang kata ngidak kerpat lu ba habangi don ka jinya trailer don kapor ka bang oi piteng ki don sisa ki ki jing bakla haka quality let's say don teng ka bakla ka rukom tray hadrei lada don ka jinya trailang bati bot snong bati bot ha bati pai ba no snong kin ai jimut nado kito ki staff jongi ki batray ki feel ki bater hado ki officer jongi ki babak kama jrong nila ban penbet ban penbiang knang ba ko mga pi kanu ko project ka baniwan ra kan long sisa ka ban ne ka ba don burom batru ka ba ai ka jing ku ya ka than ka snong ka thau ba ji ka jela jongi Borokwe dia akan ngapor ngam kwa su banda bun keti kan maulem ki long kemi ki lokpa ya ka sorkar pok jelam jong ukonrat sama yang ni ki batre hapok ka sorkar yang ni ki bayalam ya kan ka sorkar bagi nangla susu ban wanra ia katakan roy kapar kapit kapian bagi nangla susu ban syakri kamba Arsha Laisha naka bentar ka jingbit jingbiang jong ka jela mekla jemi Borokwe bat ngasnu tenat ngasnu sarong haka juga por bantik bawat hadali kiong baka megala kade ka way na ka progressive state hapo kari India jemi Borokwe don di ba persekutu bakla ki ong ka isir kay na baka next ka pateng wala ng yayo hana kata karoy ka par hana de karam bon bagi ba persekutu bakla teng ni hanong kondong ni kumngai hana ba balo kini hana ka de stadium berkhoy ka de karam kani ka furlin ka de karam ka umbam umdi hana ka de karam kata ka de ka bisir kay ka baki penrung ya ke jimut ke berkat ikon jongi kamtam ki kon sama snow kumbas snow day nget yang nga ong itu wat jungit kluma ya kibakum kita ki jing pensoto bakla kibabon ba kiba pensoto bakla regan ya tu ya pi ka state government hapok rindi ya jongi Borokwe don uway ulay nubahe don utaw yatstick ubahe bungyo ubaka way pa kawi ka state kan namla ban simram pala ya kata ka limit kabalabu
Namar bekila kenji kenru bayakan no ke jela ka besimram hapo kata kalimit kabalabu kabamut hadin katsan alpo saupo sanpos den nginla ru ia kaban return ban sil ya kito kilon kakum ka guidelines na ka ministry jong ka finance jong kari India nakakadaw snow ba what so to baklay gani namar ki babon ba ki ong o snow ba wangla ikani karo ka para syai ngin syaken mangi ki pai ba ng snong jong o aja ko kita dia ki balai po ki dengan kwa ban ong ya pi ko kilong kme kilong pa ki kon samla kam tam kinong sen syasnong kinong yalam snong tong ini trelang bat ke surga kenang bangila bandang pentulun susu yang karoi kapal hakelen saudong joke jela kejungi kadu kecing skotenat kadu kecing sorong borok sikata na prai nyisia pos neo bahkan don ka bakum kene ke property le ke infrastructure ha kene ka than kejungi ngim ju poi perkat anglai mentah Pilek Haslong ru kaju, Piwan Sade ru kaju, Sejanti Hills, Pilek Sate Sekaru Hills biu iya kaju. Kata kade kecing angnut, nakaliang jomi ke sorkar, bangi kuak, ban warna iya karoroi kapal, iya ka standar. Ha kawei pakawei ke Jaka, ha kawei pakawei ke distrik, batru ha kawei pakawei ka region, kat kaba nginangla kawei hadin kawei pat. Doble try kenat un kerku kedok ya pi ada kepat lu kamtam ya pi ki pajba jong kanegatan kenau bangi dei bandon kamensin jong kajing ngongo kamensin jong kajing sitrhem lu habing yo I ya karoi kapar kabawan hapok itan bad agisnom kitau ki Jaka ki jomi nginang yai pentulun ya kakam nang di sekmat doble try kenat sai sirpat un kurku kerpang ya ki pajba jong kade konsensi ya pok jilam jong mas no bala ai bakade konsensi kanang kiu menenglios kiu susu bangi kwa ya kaban create susu saya kaneka ka tourism destination ngakames kem ba ki di kendiat snem ki banwan ki tourist nginang yo I ke jiwan tu jong ki syakane ke area bat syakleng saudong jong ke jela ke cumi tang ini kentin bakan dia kumle yepi siaja to hagani gepor ngko engu yo balai kendar wana jerong ure I kamet ka papu yo wan ni pendet yeni ke history program hari kuno si yo I uma polsna o manu ferman yung ni program man le wafisa uriti bludi woro akan ni kitnong yung kamtam warga jangkil district man do da mutumit waman le uwi ni kitman wastat hukumen ni wasik ni yo bahale tes ngaw man kakau si du reklam komen bahaw yar kai pai ba tes ngaw man juro mi reklam komen besi sisi du gajak tu ni to wa ma buru Tada ong sabi jini, who's that man no? Is it a politician no anong to? To officer to peliak ban ni politician no. Ta kublay sibon ma po. Hakani kapor ban ko nga panpaw ni songo yay chief guest ibaron burom jongi isar Preston Tensong. Ibarong ro deputy chief isar de sarkar kajongi ibalong ro uraba jong kari kasi jainti aga jong ibade ke state level li barok kawai uday sisa udeng ba busa kern hakileng barok si phang layok kajing ero si phang layok kajing timsi andai kataro ujong yang amaso ba nusnyu dengan nuklo yang mar mangala tim man la kasi tahu wat kuslay umaway labe health minister sa thungmo ulo
Uriu rong bak jongi bungimla suban describe. Barok-barok pikiran mendengar dari bawan rak ini ke skim. Kaji siam deh. Ngade unong be, unong bodin, unong ay day usar Preston. Bad usar wailat. Tong ay kublay kerpang ini gerang bak barok angut. Ngai kublay ru ima wailat badai Minister of Sports and Health, Family and Health Affairs. Nga songkumen ba imday tang bidon rekat bani banbu ye ka foundation jong ni hama slide handai ula announce penbang show saka youth hostel kublai sibon ma waila tongin ais go gi thapio minister dong jong ai kublai le yo ma coming on bon mo manu emily wo burom yongi wo manu minister warin lu sarkar we am lawin legacy Kekong Santa Mary Emily yung kasutnga constituency Uma Gabriel wa lang wamanu Emily yung anong stoy rama TV optimate bi waman le uparlok yung awi mayawa lalu ipon ay mga youth congress tenete daw yi utan hinig sa muda udon yi hinig sarkar yung ini Tuma daman baik lemari dia tiblu di warok ukon yang kesong ketahui yang wajar ukon yang reject dia wamalu MLA yang gomroy. Ai kublai le yang ma olan sun wamalu MLA yang burom yang kamu senram konsensi yang berak mal ketibi opini. Kublai sibon kat kini kejing jingai pat. Wan ye share pliwi kejing kemen langin di warok kan ketahui ani. Toman nujor ki sungo wemene kumu kayau dan udah ditimit payu ditibul perajan konusi dan metesi buat membeli maga meli tak ganda tomone ngumrin le dai kublai lang woro toma tombor ciwat o manusia yang memberom yang irangkat waga tim singo woro ke MDC kuiwan lang war kerpang ya kong rona ke MDC binong to penrak kong tidong ti kini tak ambisi yang ke parti nopo dewan lang ke pelui. Tak kublai cibun ini yang ini lidah suara. Haju por, yang ciban dia yang ke PHE, ki official yang ke pelui, tourism, terter, and also I would like to give special thanks to Mbak Wiji Kumar. I think everyone knows him. Kwa umum kwa uwan sini tangwa ngomai di kuhek yang ada kwa pelat kimin. I told you Mbak Wiji, all of them actually it's not me who want you to come, it's my people who want you to come because your name is, I'm telling you, I think every look and corner of this constituency and jungles know you whether who is Wiji Kumar, and that's why it's one of the reasons we want you. And also thank you so much for the tremendous amount of help to my constituency in particularly and Jainti Hills and the state as a whole. Dan nakili yung ang klampon mo rin nga hundutri, mo rin yung iklambay. To klam adi kitinet, ay kublay yan kam tam chungto, duka dikiling yung officer, yung politician yung yemile ki parlok ki wan nakiling kiri Jainti, nakiling kiri sikat ki emini ay kublay lang ipi, naduk ko home police department, the district administration, Ia mile gerong ba action gumto dukat ng kondusi yung kublay cibo ni piwaro. Ia mile katukani kirong ba ki pastor kita menosan kublay cibo pastor kejinga embile cibenta mangga kejing kerku. Ia kampai ba yung niga tanya. Tengah pompa wujud sakumen wat emlau hini le. Yung tourism minister wat yung PHE minister man cibenta yung program. Wat yung chief minister wan burom yung usar Conrad K. Sama hakajing yalam ko yung po pen ke steady kat kamu yok buyo hakini kisilukan ni how one in ni bo yi buang ke development wan go kat kawon na tieng nam to ate ke MDA government spread ke development how waro in group how to ligi constituency pada lain yung mawai la warok keduluman left and right, lelaki yang mak coming left and right, warok kamtam. What do gani ke sarkar MDA under the NPP led governments? What opposition untuk niat sidanya eskim langi ya warok.
Ada pai challenge yang perlu di department. IM bahaya yok atau perlu di minister prateli kisnem kausar Preston. Naiba ukana ibi the maximum budget, the maximum scheme. Dah pun cium ibi ciben. Sengau sorong ukana ibi upaya sedali di Bombay iong ginau Meghalaya nela. Naiba in term of road infrastructure, ke Meghalaya is the maximum. Deki hajar keluar dari kanai pi kita scheme mendet deh. What say we that kawi to project hai kawi ni ko hai apa India kawi ni ko hai apa India ko rabu monorim prime minister mau union Muslim deh tibe. Ne ba da tibe gani gudang sanction gi arpawi hajar pras pa keluar. Konalat umroh hadu po silchar lambakla em go hadu malu main got touch sa asang ko machpa pa kuluntan ko ongi tu ga dai kinong kodong ko 4 lane ongi kiji sket to ka greenfield projects kamut wakata ga foru lai ga ni thau thme fresh road ka new corridor sevile empowering sa kumansar perlu diminta kana bi kata ga 4 lane intersect ko pon hini hada 4 lane ko haju hani thau de survey hada hini chubat Yulti wa kani kes thau daw kanla susu ko saka multiplex daman so chika tu ani kani to kami ko sarkar nado ko road department nado ko tourism department ke PHE department tar dari ki pau jar klur wonda sarkar tenan kam do benci kamong ba pol nu sermon yongi ko kalam na kalam ben i ko krek bang krek yo bi kami emen ko sa tran le ube di development kam ni der ko ami ngada bong sar kondan da be gadara atau aja di bu pedin du ro jai ani usa kan menta ko development usa kan menta be development kam kita nak minta dulu kamu nobi and that is democracy hane sausoro ni lang ro ni ko share happiness a part of happiness han ko no si pionga hande u prudi minister honjo ni au chilen wapak jorok di dupau konsumsi spread all across malai bicara sekali kau mengkatai warok sedok ura asok temi baik like ni surok policy health sector like ni health sector policy tourism sector like ni tourism sector policy water sector memang wit ke department ko ni afiliasi distribute ni ke project in such a manner untuk underestimate ni ke one department Nete daw yu bujan di tourism rekaman matswa hai pormpong wan ke MD government ke tourism department ngaw ong yepi kung ju budget tang apa kulula handai lo wan ke MD government in power minimum 1,000 kul man of member terus how to ibi dan ju bab chief minister lagi for almost every budget in his budget reply how arja kat prak bojedi yang orang kendi ha klur kat kaman within the span of 8 years the power which le how arja klur tam hawa anen ile man ngam de to waman ke sarkar go kre kini go tin ni ke sarkar kini go blame ni ke politician kini go blame ni ke besar inju yo pori abete ni ba ibun kanu kre bhai ke state pyong kamu ngi sarkar go kre obi kamu dong ko sakalam la ko abu yo sarkar ko nandu ko no dan sarkar tia asido ni to na la yo ko na ki politician ke sarkar ko kre iyo ko no bi isi lem ti balante ta kan ko te won udah nyubun so dan dua ko u tendro ti ka man sa tendro sa kami ka bon so tadaw yo bi kamu mesti kuiban sa ardi sa udah sa neba project di hajar tu udah rak hakling ke area yang state kami ke national game udah hosi kita segawi poi perkhadi juga negi apa pra di state India hakajing ya tok hakajing ya lam chief minister ni de kuji you ye jam ngi he sarkar India bun state he ko kne national game yo pan bani hak state ko kentam nam sang sorong bi teoro poi perkhadi yo kam ke Meghalaya yo surok ko dari pau jar ke population ko ndu li ba pra li ba nyau na
Poi berkali bikam ke makali aku tipu wan lu belut kita gi kuri leklan makali yang ini kan ten kaput ang bagai di festival ngakan mu ipor wara gi Brian Sadam gi Bonnie Ems ke counter em gong i sorkar pelut put ko hai wonu yok kelam pelut ni yok ku ba yok ru khat kelam put pai kat kau man kan ini kita wan gi artis keleng gari berthai lai da New York lai da Singapore em gong what is that, who is that Shillong? All the big artists goes to Shillong. But mam tau wasnaw em problem kerja Scorpion to wan kan witre em ko bor wasnaw siksa pendam gi wan kak artis wan mare di India tour first we will go to Meghalaya am I right sir teman empor pa mana chadi ngau sa prestun em ko kelambing kami tele tayo be ini position cibat pong de chadi cibat pong de krei cibat pong de kelam wajai sulai nay bin ta open hun open kemen ni gi kon gi tigiong i teman ile kamong gi em gimata yo bru waro hane em gimata sheri cibat laye sen dongi cibat lipai football dongi cibat lai lipai iginong rep cibat em kam ni upi kateto a part of life video leaders em gujo orang yang mencuah ta tipor diuburom mboy kok bertuju em go ke wi politician bonsin jongi ta tenai babo ta go bahak ke tena teman itu bilang go bahau na i politician wori mi tento i tumme waktu waktu politician wori em di pliem di tento woro ile wo yok por di pli u ye penlut por mid step chatsong ta thau kami em por yo por yum to sabaro hane bun sini kipai ba do kemeni kami de cibentan le andre claim the developments hakani gisi ka ni khona pi ubru wokre kabru wokre upai kon wokre jo yo chong yo tonam tona la chong yo bi kaman pundak bi gi kesam gi pi nete da bun sin economic mal am rab yo em kon si ha bun sin ha ben sekretariat siapa da ben sedali sekol kotani ta tu skin sok kan ta yo pi takat mo kam ta ken mo sabaw ya ro ten ni ke sarkar ho kre bahai ne da bon sin takat mo le ke sarkar le bon gua ndam mo ro tenete da yo bon sin ke mindset ke yo bruto jo bon ktin bi wasi for small example le bahai chi pau li baklai hal khat wi to e khat wi kelam u chi pau mo e kelam ni kita to human psychology yo perchang no uyaro lang ukuntulang yung mani yaro with politician ramai perro isukre mkana murid asa takat wakam tede yulti wai won ke support iwan rak government hal konusi jongi hak district hak state level ter em kaum appreciate lang ikat ni kaum go ba mari walai bi chani usulong man yopi de kulmar bi ka man atai hapo ni usulong nang snang government ke project koran ongoing project to ndunai ke nyau perhajar keluhitai ongoing 24 hour by relay cikini ni kondusi la kau mana wajar kami mantinya menggawit kondusi kusai konsert and that is MDA government under the NPP led government awang itu takat wakam saya ngam slim mereo usah nangamu ai pori u wan ten kondusi iban perate di cemit step the kublai chibun sinipi kipai ba yung i kamtam kipai ba yung lambak di penjop hingga yo percang pre ai boru kentam yo ura ig development kat wacha ai boru ke jingerap yo chief minister deputy chief minister ni what the other respective minister u percang ura kan ye rimtai bahai ni di nega kata tok intention ka priority yo ikam ki emle yo pi dak ni tin tentam ni kasi tok program induk ni mo the chau wal saru khana ti to so the project mandi inauguration project ni to why ni parking ko khod ke national game parking kawin why ta excellent spa ko emeda shop se api kawin why ye ni ga
surat ko umulong narti included bagani ke 4 lane kewi wan ne inaugurate ile that why sus bottom minister DTCM ni yang ni water supply scheme yang ada nado step dapat ke chat juga kamakwai kita to uai sutli kalau bomo nuri mani artli wan kewi to kamu sport minister ni benta ni galak amari tino pendong galak yo sub bahutip kai mas like ni ba perkhat ngau sport minister de yo de ya kapor wadi singap sutom duplai por pai football tekatu minister we pon runya mna punde biga yo le boli di meet back yo mang kam di sini back kita to kai mas like project ko mang pra klutam the second win project ko bu monori min to by artli bu monori ni kini to arpa klutam nei benta uri surface ya gini surok wari makonusi yang akan niau pau pra kilometer emle katu kali ko kle na gajwai kondusi lamba kala kama so pau san pau kilometer kita to ndru gini hawa anen to lang mo dekre mo da kre mangi cispa ni apa kur more or less waro sekawin muslim da bo monori ni sakayud hostel ini kama minister tu muslim da bo sekawin promote no ga ketiga umulong CIC yo ra project ko het bahita kenang wa dari yo kan kini project le dari konekti yo ngam yo ke chat kenang ngas ngau makna the yo ki ra integrated project umulong CIC kamu sampah kurtam ketel dabo monore ni ga kublai ci jaro yo neliang yo ngas nyau ingo yo blai kenrat ude I gini galat ko yo I sakhi ya kan kesni go kerpang bat ko sa keno ha kesni ke yong nga ke yong pi ko ye ong ko negasni thau history ha po rilom jaintia ko yo I bo mo nong rim ya 4 lane mo nang kong ha ni ga than rilom jaintia yang I ku blay yo ma pol sena wo pelai ni ke program ngai jan ngoro nga ne yang ngoro jan demis bai o da kat ni MDU chwai de mo chislong de demis pai siao komen ni yo yang sechisin bat ngajke melomba ka jing go yo o sia suk ni program deman go gua sia suk khodok kate ngakwa banai ku blay ya I kongsan badon burom menta kesni I sa Preston Song I belong I deputy chief minister jong government of Meghalaya ku blay shigon sa nalor bapi ai ya ka scheme nalor bapi juse no ya ka no ka request ka jongi kham tam nakal than jaintia bat menta kasni ban wan daladi ban play yo mi mau nongrem ni snyo ban ai kublay pi shika dai kublay yo deputy chief minister uman local MLA le hejo ipor wadaman nongra ya kiniki development ya kiniki roy ki par negasni kini waro to lengba ka jing crash tom yo kublay yo ya ki perlok MLA gyonga tu doan ki konferensi go per pan mak na pi mem de kwa chim ye pertut la chim ye por le bhai yoi ga benen le rap pen thut ko kublay yo ma thombor siwat wo man CM yo ka JHADC harangkat ki MDC ki de wan lang negasni kublay kerpang yo ko rona khandek ko no ko man ga local MDC yo ka nongpo konferensi rengkat wo Babu Clement wo man presiden yang ke MPP Riboy district udah pelai ye por em lang hagrika sni kublay ki chief engineer nado yang ke PHE bat kam jo yang ke sports department ki officials na ki department yo pair kublay yo SP yang ke district yang I ke police team ro ko em hini kublay ki nong chas khut sniao bha na ro ki line department QM po ke state bat kam jo le po ke district yang I kublay kerpang yo orang ba chnong bat ya ke dorbar chnong waije ko man ke chnong ko sbun ni mensin ko ya kini ki thau knang wa sarkar yo ko wanra ya kini ki development bat ko da pdiang snyau bhai I kini ke program kublay yo khamtam ya pi ki riu rang ba ki man nado ki daloi ki wa he chnong ki wa pinong kit kam niam ki man na ki NGOs dan ini ki sen manbay ki sen kindro ki sports club ki wa pair ki wa de yo ni ki dur khmat ki em heni ki yo de em lut na waro ka rilom jaintia ki yong I
Senyau komeno manda kamu nong nikmat ye ni manda yo ye pi. Wa mem we no pi. Ye i kami nong nikmat kawan-kawan ke program. Wa i kudi pi ye em lang pi. Kani penman ga i e bor e men sim ga i. Wa nang krek chutom choi. Wa wan ra ye ka roi ka par. Untuk dukat akan artian konferensi, dukat akan juai konferensi. Hendra yang kerilom jantia yang berokawi. Bor emen sen bi yo nang yeng hekai assembly. Wa ya sai, wa ya kuni. Nei benta ka hok bat kijing emkam yong kerilom jantia yong i. I would like to thanks the presence of Dr. Vijay Kumar. I just like to inform you that everyone here know your name. They might not know your face, but everyone know you very well because you are the backbone for all this development. Because they have been hearing from us. For anything they come to us, just after they share their problem, the next thing will say, let us call Vijay. Because you are the one we know, because everything deal with money. So we know that you are the best person to know how to bring money. So thank you very much for your presence here today, and we hope that your continuous support in the future. Ne liang yonga ne gesni ne de yoipi yakini ki monong rem du em hini. Daubon yu bo jingli ki daubon yu klam. Ne ba ho bo dau tham tam ne uforlen udawan hagani ke chnong wai je. Daubon yu dau ong mai le em kam forlen vai. Tama ke chnong wai je. You from forlen. Tang wakat ni bon na pi walai shilong. Bon na pi ko sa blok lagi kenta. Man hai tui por tim hi. Ye bi ong boy try hi. Wa to ile man gam ni. Ile tu ki chong blok kat ni lagi kenta. Ile ne ba hai tui por mem perkat jangan. Mem perkat ye ko future kaman man step man ko wi. Nei te dau I kam gino mikmat ne gasni. Kam tam deputy chief minister manu local MLA yang ni conference. Bon lagi development ki wayo bin ni gas iman waregi ki to mentoy katte myo waregi ki kate mentoy ko katte tang Hudson Art House nem hade pi pipe one Hudson Art House nem hade yo ya kate ka jing enkam yang ni ke development ko kat ni pipe kat ni ke New Zealand bon ki wala cheta la la yo ki cheta kan road network Kisarok you mi tu. Ke offices ki udang chnai, di building udang chnai. La dapat ki bru kamu man kata you krum ki chnai chani ho ke Shillong en ko chaitai. Tam henrei to I kam no mi khmat ke kamram ke yong I to perkhat I kan lawe. Nei te dau kamu man kat ni ke perchangi kamon. Wa wan ra e ki development ke roi ke par. Ke wo yarap nei benta ki nong chong yong ke state yong I. Negasi dan kenmo gibru lada kamtam ginong chong chnong yang bachnong wa je kenmo jan por menchwa ki ka man ngani ka thau kapan man ngani ka thau e por menchwa kani to ba khloba ko nga la jo in cheni I tang ulai not in ulai cheni kamtam e tu por than ong ni chwa je de we klan ni penyak chok no na du cheni beli telep ni henry kapan man ngani ka thau negasi lentok ke jing cina yang nong nikmat yang baik ni ke ski gani ke madan ye mo boy perkat watok wa kan lajong wan ni lek ki kai ni wa je men chwa kan lajong habdu ki lai ni we bukari ho lai chi Shillong lai lai pai ki yo lek ki kan lajong man the boy kat ni to ki nei tai wan ni lek ki chi bat snya ko men ni ye ni kamu sport minister wa kapor daya lo watok wayoi watok kijing yelek ke kat ni bom sen unjuk yelek ke di dui porsi kamtam di pai ba isi lai krek di I janne to I por I lai I wo lai pai ke tane te dau ne yang yung sorkar da snyau em kami wada yo omikat dengan madan da chnai hai ni da to le pendiang I sekidi kijing em kam kawa khamat do kate to wo install yaki floodlight Yaki floodlight nang wakat tu yau ye lek ki hei format le. Tane te dau snyau kemen ni kasi wo em bentalang wo bo yau ni foundation stone. Umunong rim
wo bo imentu kesini benta wo install yaki floodlight ha kani kamadan hawa ijer to da po ya do praklur so hau solat mereka tengah sini apa dekat kita mau tapti praklur ini film tapti untuk dukate Nebak kejumpa ke yang ibu tok ni kemadan untuk ukut kau kami kuat ibu tok man ke benai UM ke tournament UM ke program UM ke kita ki kicunya lek ki kedang wa ki kontrol yang i mandi ku yo ya kata ke platform wa penyoi ke sak ke pong yang ki but siau tu ilek wa tok dau one kata ke inter district badawan dau penilai ilek ya ke interstate kamu mani TV next year ke national game tanai dai dau UM kami lek oto UM ke M kami ya ke thau sa thau dem tanai dai dau tu dai ya kelami wanga wo commissioner secretary yang ke sports wa mentu ke sini untuk dukat ke floodlight siau ku meno announce de lemban ini wa dau sanction ya ke youth hostel le ha kani ke madan ya ke youth hostel kenang wa mesti man go wilan MD1 di program nduk de arrange sigi yum skur lene dau arrange ki hotel ini ubian ki thau sa thau dem yo biang keteka jingelek ki te kita to nagalian yang ni yang sport sia komeno kana IP bat yang commissioner yang sport de bentibu wa hakani ke national game godawan monusnem arajar ataunya wa wajer le man go win go venue ko priang ya ke national game hakani ke chnong te yolutio ya kejingnya kerelang yang pinong chong bat ya yang piwahe na kaniga thai nei te em chibon gi kiwanga kamu ongan ni e kublay ya kachnong wa ijer ko em skep ya kate kaman sen go he ke e go ya kate kejingnya kerelang wo ginong hikmat dan negasi jan kemoy tip hai to chnong wa ijer em go tourist spot ko dang wai thumni kate to go phudi ka plen mukim tekan mo yang ibat ke plan mukim le mamto kat ini sistem guna dep dan pun di wajar dan tip UM kam ketika tahu ti nang dua tip tam henry man da wan gini ke development man da like tahu sorok silat kat ni yo pi kat wan ku ke tahu siapa kamu kenal dokter Wijen tu kasok ra da kason di dan blok ni bai le kejing wan yang ditulis dekat tu ni cikmat kini ke plan mukim le uman go wina go tourism destination man go wina go ya pentu ya ka kamai ke keji yang go yo ko kot yong ternika thau ni man da wan go tourism wan ni nong patki yo ki yo kan ni nong chong dukan yo ki yo kan ni kamai keri yo ki yo kan ni nong rep bat kam ter temo yang i ho wan rai ni development penyo i perkhati nei benta ke yo ki yo kan perkhati nei benta wo pentu wo pendrong ya ka yo ko kot hapok ke ni gari lom cai tia ke yong i te mpuak oreo kelam ne ba dan em saarut ki he ni ki wadau kelam chu achwayo hadin yonga henry chwao chongo nga kwa yo mo ha ga jok por kublai shibon sar ya ki APA tiba pi na kalian jong pi shisha ke government ke sarkari kala yaidon rengkat bat ni kam tampung berilom jaintia bat hoi shibon ki APA bingla yo henry dam don ro shibon hi ki bedini dan don kam nama ragajo ke poro ngimla banlen ba karilom jaintia kedai ke wei naga thai ka support bahaya ke MBA government nama lari ni kemau hau arajar khatra na kinyau konsensi mirungut kidai ki badan ba ke MBA government tonong to newsstand batan to 100% na kinyau PMLA boro nyau ki dan ba ke MBA government ta kapani ba ki pajba jong karilom jaintia ki don ba ke sarkar tonong to tanai tai daw ngasnyau nga kerpaksa bakat padang lak namar ni don kam syuk ya dang bod dang don ni jaka khamtam syaka is jaintia hills mong dang don kam bhai ke connectivity bat kunta ter security constituency ro ba ke sarkar kanang yai teng ba kanang yai support ya khamtam ya kini constituency jongi shene tadi ni kenten chwa chomo tentu wana yi pajba go ni kenmo yang i wa kat kini ki development ki udawan ra ngani dang chong dang perkhado ngadang perkat orang mesti mandui lari jia kamon
Lada ja kaman lada MD ni ke sorkar. Tetip kata ke sorkar go dawan tahu repair go yang nu sorok go det chnai le tikno bi to paisa go. Tadi te tahu ke development to go MK. Te MK mi le ya kidong yelam. Kiwa tip ukre, kiwa tip UM ke connection. Wa nado na Delhi bat kamjo state hadu go constituency. Knang yo toit ke roi kapar. Knang yo ku ke constituency, yo ku ke diga chnong ka thai yo I. Tadi ni ken ten yo kajak sachi sen e kublai pi waro if M legacy kublai chibon chiejan. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot ek snong no ngi kwa yo sngo bhan ek snong de la khot kala yat dikila pen sngo hina snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department mangi nam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban su thu bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Nget yang nga opi kabakadu ke jimutoy. Kan long yangi ki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.